Бокілевне дайындалсын. Диас Қален, Жетісу, Жасұлан Атамбаев, Өзбекстан. Get ready following wrestlers to the B-mat. Diaz Khaled from Jitsu. Jaswan Atambayev from Uzbekistan. Академия Венесуэлы автомобиля, жеңімпаз, Рурел Дуйшонбеков, Қырғызстан. The winner of the A-mat from Kyrgyzstan, Murel Dushanbek. Академия 5 минут үзіліс. 5 minutes break in the A-mat.
Ярослав